kat nang mi kisngi kipor ka jing sha yu raj ka jing sha le ben ya ki red pa bat kham tam ya ki kristan hapo kari inde jongi kal nang jor kat nang mi kisngi kipor ha ka ba bon sin ki jing sha penjulor ki ying mane ki jing sha pensitam ya ki nang yalam niam bat ka jing sha penyap ru ya ki nang yalam niam ka jujia kha ka jujia man kipor ha ki benta ba pher jong kane kari india jongi kumta sakane gwe ke jingjia ke berasujia sian hi mentau benai agas kata khatwei tarik ka jingsha penjulor jangate ke yeng mane ya ke bala tip kerteng kum kata ka Saint Gonzalo Garcia Church ka badan hapo kata ke nang ba Vasai ka bajingai 20 kilometer napo ka nang ba Mumbai City hapo kata ke Jilla Maharashtra ha ka baya kran kilat pathai kubor Kristan jangane kari India yo padar jangate ke yeng mane yau balatip kerteng kemuta ufadar Peter Almeida ufadar ulai itu mulaang mulak kendet sikate halor kene ke jingjia hapo kate ke yeng mane jong u hak ba ufadar ulai itu ba minsngi kate ke yeng mane lakhang tala henle andau lawan pai hak por sansteng janmet hak kate ka khatwei terik mentau benai agas ufadar ulai syam ba kitiar kitar ki badan hapo Steshu jong ujisu, steshu jong kameri, kila syapin pra, haringkat kikat ba, kikat kisla ki badan kam jong kata yeng mane, kila syak tarot, bat kila sapriang lot, hapo kata yeng mane. Upadaru laong susu, bahkan ke jingjia kabala jia khatwei terik, kadai artat kabala plan lupa, daki breu, kibat temu ban pinjulor, ya kata yeng mane. Bad halor kene ke jingjia, upadaru la pentep bran ru, syaki pulit, jong kata ke Manikpur Police Station. Ki pulit mentah kidang pelong ya kajing tokit bagi kajing wat benia halawar kene kajing jia na kali yang cu padar ulai thuru ba kene ke yumane kade ke balasna na do usnam siaja sanspa kendai ha ka balasna da ki breu ki badai ki nong Portugal ki balasna hapo kate ke Jaka Vasai